Pinang an apor pen hangjo hanghai long ni tum kacirab dun no bangke la sini le tum hala bang pharo sira bang trokebra ke complete abang thu bang phi bangke nili tum long si la bang so illegal appointment bangke nang hodai lo nang pilo je nili tum phan nang chi song bitha ajo ding klui pen nili tum chi hangbom lo ni tum tangkata pidun pen pidun nak lo alam the pena joksi nili tum hala tum phan chisong pidun lo je nili tum pulo orkar biang long ke 163 la bang pharu isira bang trokebra ke thom bang privet pugali cheta do o nili tum long ke bang we tum ta do ola je nili tum long ele puli cheta me nili tum phan nang chisong pidun thana ja pidun tha ko bang ku bang phike nili tum long ke bang pharu isira bang trokebra ke thom la so tengsi nili tuma bangke council atum je Karbi Anglong Autonomous Council akija ke theki ding tum kaping khada tengsi nili tumke claim pidam lon ton atum nang tum dharna duri nang tum mane phanung no jori pu halang tum nang ki puateng nang tum tok jira lu pen complaination nang pinon ni tum action jon po nang tum tok jir pen alum ni tum phanang palinon council phanang palinon ni tum prabjil pen inside po mane jong si illegal appointment lason mane officer tum pide komane ni tum council pen la pen government officer atum corruption je rata tum pen tangka chu endek liputan te nang ni tum chisong along chisong tam nang ne ni tum aphan tok jir pen alun nang pinon nili tum je prap jin kan ching sai poku rada phan isia ninge pathe tang duk la so jok si nili tum bangke arona teng pen ing samjin pen sini tum chi song pidun lo tok jir pen si la si pini nili tum la bang so lam ke rada tum ta anno pleng le ing back len pen arju silet thu hui po nili tum phanta nang lang silet thu hui po nili tum ta chichini bonda nili tum rada theng no pi ni sitamen ni tum wang tung te vang veden sitame pini la bang so atumi apor sie make hai je la bang so illegal appointment aputha isia alam klar alam chak ki pialong asap o nili tum pen akachiton te banili tum phan akoy ason ki wang nang na rada tum nili tum phan aning ko oye ang ki dukok pen ajok si pini nili tum ako nang tum theng no pen rada phan ke pachini alam theke nili tum lada kachisong pita hala bang pharu sira tokera thomta nili tum kipu thapta kali nili tum phai la lo tu pia phai da ni tum council la peli tum aku pichi bidon lo daksi do lo la so putha ta ni tum kisameta ni tok jer ban si tum pilo la so pong selang tum ta chilang si aku council phan ku pilo council la so alla atteng ban si alang tum phai alang tum chipu dap se la so ten se chingwai chitame dona tum ni tum points of demand ha ke cheng benda nili tum je pupe nili tum ki pu bangke je hala anam pen ki pi mane bangke chainong ka chu jordan pen mane bangke bi ka chu jordan pen mane bangke long le check pen ka chu jordan pen mane bangke bang long choram chot asup pen ke choram pen ki pidung sakurika di panjok ki pidung abang ku bang itu maki sung adlama ko taksi ni tum ji song nun je la tum aphan appointment anu ke dokrai lo ka chu claim nun je adim bang avidet lo la aposi ni tum ki pu ke tok jir pen do tok jir do pen alam tani tum khan bom lo nili tum ki pu ke la halo council la pen forest department la hiniang gong chingwai ra hala ke chuklem long le bang pharu sira trokebra ke thom pli ko an ma ke do tum phat ingwa enan tum ching sai pe mera la tum phan legalize puri ra illegally pen na tum chingwai ra legally pen la tum phan ke chong data war sai la tum appointment ke chu upgrade lo ke chuklem dia tima war sai bang pek no ba thu tha pusini ni tum bang ke council apen department apan ni tum ki pupi lasi atuni apora bang ke sia make ha ya bang media theng no pen ki po bang ke kidoan rabha je abhijit rabha a period pulo alang ni kido je komentu aninkan si ke bang ma komentu aninkan si alang ni kachi dam thuma labang suang bong kilong abang kubang pitung phan an ke cancel at si ako appoint lang to interview conduct si interview attend pen ron populo aholo
alang di kaningji long legalize ka kuri long nang legalize po long aron pen ki claim ji po long bang aholo dona tu ili tu la bang ke kachidon nang taxi do nang ni la kachidon nun nang po nili tum ta chidon lo legalize kuri non po bang chidon lo la ke je hala ka chu claim long le bang po tu ma pha sitame la da bang ni tu mi chemang hu me abang ke ni tu ma ka ang pi ke la ke claim long le tang ke claim long le det atu ma pha chingwai pi tha po bang amat hala bangke atumia pora bangke bichu koksi hala ke claim long le poisa ta nuhok lang alu ki joy chot krai lo la tum hem si tot pong pang lo la tum phan a solution bang vete a son si nang do ko lo legalize kurina interview kondang ta la tum ma phan chingwai pi pa prang si hala putum bang pangdak nang je polo tetapi nili tumta ningki duk nili tumta la bang so poke chisong pilong le nili tuma ningang khinta ni tuma thalong le je hala ki claim bo ma tum phana da than adman po bang ke la se pini ni tum katsa am phana som pe na bang ke nili tum isi council phan so da pa ka chuning ri gang tunga bang ke hala ki thir klong a hem a rit a hem tun na phana bang ke a mek bi bedera latung kacuboci thirklong tanda tapi ningkan potrok ladak si latung ahe marit kacuboci langtung cipang cuy lo mane bangalang tuma suma tuma dakon si lo kepacar li ka abar sai long lo tanda halatung kithir klong ahe bang prepared det nani po bangsi nili tumta kipudungkan tung legally na tum legalize kuri no bon seta alang tum ja kongdo mati council la pen forest department hini chilang lote te bang haru hini ki thom hanke nili tum ta da point mo penta ile to marong pi asang holang ni por hijir lo je la bang so bang khu bang phi tum hanke je council la tum ching wa si authority tum ching wa si na le tum new post create nai posiki pune tum ke hola tum phan than era la tum along pele thira la tum han thiet ra la tum han pitu pole ni tu ya kachi songa limati nili tum ke puja lamang nang le tum ja kongdo nang le tum council ja kongdo la pen department tum ja kongdo la ka PCC ba ke ha tum la ke central penta afan wan dia ja kongdo council la tum ta central state pen ke wan dia ja kongdo pu nili tum ta council kar benglong ton mas council ke ja kong the o siksi dong ja kong the otang tu kachi than ekdom abatai menutin ter songchi mathal aposila amre kelang tu create un chingwai pe je marcha hodalang tu marcha ding hotang tu budget session na hun alang tu chipasi budget session na tempen new post phana tu create ya ja kong do matang de je apa prego opposition party tu kai ja puwer karbiang lo atun mas council ke nong ke than da ja kong avelo la so kan atunas council ke arangbo cholo pu nono ta ngni tum ta matha bangke a hokluma je la ni itum matha na ko casual workers la pen masoru la tong phan ke ni tum matha teng bangke ke forest a ek pen PCCF la ke PCCF principal special principal conservator ke abje rabha hot pulang te rabha bege dun la pugaram kali sitame lang tum forest a ek pen le putang te inot la ke Indian forest service amunit central amunit alang le ki pi undia ja kongdu pi ta pi lu te council la tum ta ni tum ki pu bang ke council tum ta la so ta thai ja kong ke phe rang ra hala non ke long le tum ma phan nang tum chinga ra la tum phan pa chuk le ma war sai tho tha po si ki pu ni le tum bang ke kita me pinya ni le tum ka chima tha bang ke a ho ko ni tum pa ju no ne hala ke claim bo ma tum ma bang ani nang oi pot hai me ni sita me pinya ni ta me ni le tum phan a ke he no ta nang ku pe la tum han churo nei la pe lang tum ni le tum phan ko pe na ke he no alam ta nang pu puta ni tum char du long le kasalang tum na churo ta me ni le tum bang ke e me than kar biang long along ni jitu a hem tum ki thir tang ka chuk lem long tang ki chok tang a tum phan pri phon si hala non ka prek claim di po phana bangke nili tumta isi nang humi melo nili tumma ke ha point of demand bangke ni tum ke tok year pen si pi te tok year pen nang tunang palo non polam si ke tok year pen ti song lo ที่ผมสตะ
atumia por siya makihaya ba nang tumidia theng no pen rada phan ka pachit daga teng pulutan te ki claim bom foreza long ke chu claim bom achu ko maratum aning dip kar son do koglo alang le tum chu thek thejun thek the son do koglo ne yang thek no yang thek the son si do koglo la pen nili tum phan thang nang ku pe tamini tum ta chini lo la to jet non rabha a period pulutan te 2010 11 pen 21 an pulutan te la tum bang suri phok rok amuni ta pleng rogi alang le pulo je 1600 parokret drop do kok pun bonda nile tum suspect teng le pute suicide na ko nile tum pu bangket hala tum han hat era legalize kuri non po bang le nile tum da ke jong pon kali nile tum ke tok jir tum ke chi song along than ta ka chirap awe hala ke than e ji po long bang ke nile tum pulong le ni tum da bilong le nile tum ke han nile tum ke chi song kar jap dum bang ke jitu nile tum phan ahok he ni tamile tum pu bang illegal duplikasi ka puri aluk ke chot kre abang ku bang pitum phat chingwai pirap pithat pusi tu maka chisong la pusi sulangdo karbi yang long arad tum ka chini nang ji bangke nile tum katsa pen ke hang bangke hal kisung de da tum phan rap tha pusi gipu seta mela bang so rap tha pu lo akhirat dia long bangke nile tum phan aku kisung andeng ason mekri meglang along rada tum mekri meglang ki bu proof dia long bangsi non bangke nang klang long bangke nile tum ta kaci sompen ni tum isining ni charong ye bangke je hala kilong le tum ke chuklem long le tum ning duk ning oi peng du prong atum khan pi sonte ni tum ta ning charong po ni de oi ning du ko tum si om nak po seta me do na tum ni tum ke la halo ke ha ngalo kaci song alo lo points of the man klar dak vai dak pansi pachini lo council atum kopine alang tum ale phan ni tum chini dun de pen alang tum expert advice and bomlo pusi alang li pulo la sa hala advice ki pia tuma banta mat hanai rada pha rat phan rap tha pusi pu rat tha pisung tha pole ni tum ki pudun kali apos advice ki pia bang ku bangta ki mat hanai ki karbiang lo rada phan advice ki pe menang ji siya makihaya pan ni tum alam ni chok chip ni tum jong dapat hai alam ni kita nang ya kam claim lo ni tum advice and bom lo ni tum claim bom po pusi pulutan te advice ki tum sila bangke mat panang ko ni tum ki pudam je bangke je illegal appointment pilong le aron alam supreme court order ta do pulong morsi lapen nomor hini ala ko lang ni kading ki to appoint la ta pelelo rabha ahud a period rabha ahud anbang ke illegal appointment lo illegal apene lo posigi pulo laki aron re lo posigi pulo tapi ngol thom namang ke case alam rabha obizit rabha phan pini atumi se alam dikani je alam lo pini ke alam liputhak case pipo pulo lapen number ke la si bang ke aket hedung bang ni tumra phan kapacini kan tung bangke cancel at pensi hala nikan hot rock trok si ner ke chuklen to honda cancel at si interview bang ko kondak kon ko ahok alang li aron kipu alam ke aron long itum sakta kapate pegun di kan di bang kun je nitum fresh interview bipo la solong anutin tamil ada bangke dudun benang ko interview bang etian benang ko bangke interview dai tanah po sita me nili puja bangke nili tuma hin pen ki jong nun kan tung ठीक है पिनी काउंसिल फंटा दिली तुम बिहेक sita me isi akar ju pen rada phan paklar dak kang tung alang tum ke rat anu ke jethan dak nang dia alam the ka ju kang tung man halo supreme court pen order comment tu lo la tum phanang elo ke comment tu lo la tum ka chini ke je pini ni tum katsa ham phang song atum pini forest illegal appointment aputhan ni tum aseng tong chipi du nama alang ni tum nili tum aphan labang so ari simbo nang np pen ajo han ning kan photrok ning kan kem koi ke chukle ma tum phan ke than np po long abang ke isi alang tum ha karju kan tum na pen ke mang humi me alam thela pu hello
alam itu council ke klaim atum hada suhut lapo ananing kan chini ne det ma forest along lapo son illegal appointment pi bompo chini ne det ma isi thedung ka duni litum be ya labang so Supreme Court order tempen ke without interview without advertisement na ke illegal lo Lasi nili tum ke ceng pentapulo hak ke ceng labang so forest department nitum ke kam cior nang kok lo pupen army tani tum pulo lasi pravin pen ko mani ke cok cebang utum tenang tum bong cipa cok dek se ke meji mo arni si yong sila sona pornang le rock nili tum pen ko mani ake involvement do kok kacurap do kok mani arleng ke the mani officer ko mani dong rabita apon nang le rock pote nang limen nang likor ni litum rata thengno ni tum piklang nang kok ji puta ni tum ki putang lo ke nang ni tum lo poson ardi ke pipi pe nang tum do dida nang ji polo ardi ki pi son te prabjin pen thi het pen sila bang so problem ke sok erji polo a solution na bang erji polo ta anu ka chidem dia jog lo lesi Supreme Court pen order do deda phi chini lo ra phi ki claim te ko ma lo dai to council tum lo Angko la datang bong tadi tu marju meme, council ang bong ta, council tu phanta. Jeni le tum kaca ampang sang pe isi ka chini kang tung la bang elang tu mang karju. La rada phan pik la tha. Je aprang non ke ki bong, non forest and environment and forest as secretary ki bong aprang as secretary atu la hai arona tang chini ne detma. Chini ne pen amula chabe pen dong secretary ang hoi ke pek lo mahala sohot non ke do bom non ke ki bom ma secretary tong la te dong jak chini bom the gong ma la son dang se ni tum da arju me mi akam lok se ke klen nang ya tum lo ke chupang lima kam ke chokche kam aron re kam ke lang tum ke kam si chior je det nang ya tum lo rada tumalang tum si chulang prong do karbiang long ke long potro ka council ave mati ho Karbiang long arat phan kiti ahi jab jong sin ki jab lo pote antong lo kiti ji alam tum si ki claim ke dam ni sen ke reng ahi jab jong sin ki jab lo pote ka do bita tum reng dok phun po reng dok pro po alam tum la bangke respond the omati prin isialam ni tum ke pudak opini rabha ko bang illegal appointment alam ke doan ke chok chipu dan ke ni tum nangar julang council atum apa tumpen a recommended do ave punang le tumchi krong ne council a secretary a principal secretary la gan politician na tumanta la penareng theke mana tumanta nang le tum hakhi potro do nang le tum sila dag ya muka phan pitu po a recommended nang le tum pensi kipi Tante, halo nang le tum recommended pe kipi ke palu joka hot ke interview vi pensi pilu jok lu po nang le tum chini vet pipo hat so pensi sai seder isi karju ala isi karju me ala matha me ala pini la ke chuklem bom arada tum akisung ande bang jo alam si nili tum tahala la am ni tum ho idelo nili tum paning na oile bang ku tum phana tum chingwai pinon legalize ban kurinon na tum misen na pen na tum apos create pirala tum han pa chuklem long non west karbiang long east karbiang long divion ko an na kedo a divion tin long na tum thang on na tum ching sai non ko an si copy a on si ke claim ji ma labang so pot ha na tum ching sai non legally claim on legalize kurinon ni tum la nang kudun de sitame isi ke mang humi men tan department thong kep do 30 department do 30 department ta la poson se ham phang song atu la ka muka ke illegal la ke without interview without na tum advertisement na se la phang sa kurilong ko pujong se nang chi song thulo ta 30 department na long ta nang tum na son inquiry chipi pen a 30 department na long ta nang tum ni kan an pen ne ke an to na son cancel la po nang tum la poson a hukum chi tho thu ji ma ni tum na kar ju ba ke council la sor pha la salam le tum ki claim ji ke dam ji abang ke rada long chi kai ya ru ba ke lang tum ma thap pe me pen si insai nang ji ba rap nang ji si rat lo po se tum ba la
halap pu bang perengo pu bang petitu agon pu bang ni tum kaci song kali da ka bang ke rada tum na mon nai rada tum ni tum apan aning ke oy ning ki duka tum do sitame laba na mon nang chini tum pe menai ni nili tum je hala ke klem mo mabang pu bang pido ana phan thak det non po ake hang ake mang ake jong nili tum adim man along ave la kai pen ko pene council phan ale ke bang ji la pusona tuwar ta ka chi rima puta nili tum bang ke hong thi pon mi mi lo tum phan an la hai tum phan an nang tum council tum pen claim pe mera chiwa pe mera aki mi apos create ra to man ka chu claim war sai acha kuria war sai tho thap sini tum ka chuni ripen ka chi song pi dun ke sitame non por bang ke hang son ke long son ke pa claim to son ako ha ke claim tu son wang bom lo la sini tum ninga klong pen ni tum ningi the pen je ke mesena bangku ningang thi ke mesena bangku cm ke hai phani ni tum alang le phana men sung lo pen cm pu alang le phan ka chwa kha pen cm pu alang le phani tum ningi the pen ni tum ka chu pudun kan tung bang ke nang le ning ke me pen rabjin pen hala ke chu klem long le lang tum phan le nang le bisi RDP raha tu phan ka chu klem ke long ji awar sai bang si nang le tum RDP nang ji P2 pu bang si ni tum he ba chu ni kan tum ke klem ke thir klom tum phan ke hi juk non pen alang le tum do the pa do se pa thak se a phan le ni tum ake mang ake jong kali le si council tum la puson abang ke aku isi ke chu ni kan tum bang ke la bang su ai su long non na teng lu putang te pe ni political ai su som bang ke wanri la ke rat to ma ke sung pina ni tum ma chu ni tum to mai no ni tum thang ja kong ta we ni tum authority ave la po se ni le tum ke council la dam de ke athelang tum lo tong je pa nang palle non pulo ni tum ning akhalo lang to haning chi thepik cm ka ning je te me tum ning chi thisi ni tum tong je man pe le lo secretary long le lo a tum chi ni ne ku chi krong da ta hai me ne ta lang to officially along le lo la so alam si ching wai lo alang to ma phong ching wai lo isi meeting long chi pa pas lo ahok no ke chok che bang kutum phan ke nang le tum inside tu arona teng pen jong si lower arona eka teng a che so na teng lo kok pote nang tum lower teng pen ching sai tu kumete nili tum ta points of demand long tok den la si ke sa puthak la ke nili tum hat ke la ke department atu apot ke sa long tadi tum di puje bang ke council authority phan si pl tang den lo mati department atumun e po si secretary phan itum council jak kong nang ji po si secretary phan pilo secretary along le roga pi hala arum ana ko chi suntuk la ta ma humeme alang tum authority pen council authority pen chingwai si tum isi meeting a teng pen ka chira teng pen se ni tum direct ni tum council a phan je rabha obije rabha mukap special pcc nang le ki claim ke dam a period a hut ni le tum council a phan thang akapachini information a wepin nang inut ka chi pathek pen a joksi pini tum kar biang long council a bang ka posona nong no dokoglo nili tum rada tum pen nili tum akisung dokoglo la posi nang le phan tum council authority karbi anglong autonomous council aja kong pe nang le phan isi FIR madena phan complaint bidan lo ko bangke isi chikeng ojuma pusi nili tum mathalo DFO phan isu thurong bangke DFO to phan ke lake kupulo PCC lake alam tum tha department lo mati se department to puthak ke council per si pdf si ake keng year ji la pe na jak kong ta ke du ji po bang tapi po se council tum pi hai head lo council la tum la puso ne lo je rabha abije rabha illegal appointment pi warat pulo la bang so lo recommended bang ta ako kisumana tum do thuko la ta mang humi ni ako abije rabha dam de da pita ako recommended bang do thuko 2021 rabha ke kijulo 22 apita akola puson foresa department asai kamlong labang so masoro labang so casual labang so FR1 labang so forest guard along ko alam tu recommended ko nang humeng ni mati do na tu ni tum labang so lam la hai ni tu